86,000 ноболиғ. Кормандони ҳифзи иҷтимоӣ дар 9 моҳи соли ҷорӣ дар Қирғизистон ҳамин шумор кӯдаконро чун бесаробон ба қайд гирифтанд. Беш аз нисфи онҳо дар хонаҳои хешовандон бе санади сарпарастӣ зиндагӣ мекунанд. Яъне ҳеҷ касе нест ки дар набудани волидонашон масъулияти ҳимояву ғамхории онҳоро дошта бошад. дар вазорати кори Қирғизистон акнун пешниҳод доранд ки барои беш аз 2 ҳафта бесарпараст мондани кӯдакон волидонашонро ҷарима банданд. нархи ҷазои бепарвоии волидонро мехоҳанд дар ҳаҷми $200 таъин кунанд. ташаббускорон мегӯянд бисёр вақт кормандони иҷтимоӣ дар бораи будани чунин кӯдакон ҳеҷ хабаре надоранд ва ба онҳо сари вақт ёрӣ кардан наметавонанд. ҳолатҳое кам нест ки ноболиғон на бо хешовандон балки бо бегонаҳо ҳамсоя ё шиносҳояшон мемонанд. 42648 کودک به سند سرپرستی در خانه‌های خیشانشان هستند. از روی قانون خیشاوندان برای این کودکان هیچ مسئولیت ندارند. در میان فرزندان مهاجران کودکانی هستند که به مؤسسه‌های تعلیمی یا طبی نمی‌روند و خدمات دولتی را دریافت نمی‌کنند. بعضاً این کودکان به یاری روانی احتیاج دارند. اگر کودک در کوچه ماند یا زورآوری رخ داد، بسیار کارمندان اجتماعی پرستاران آنها را یافتن نمی‌توانند. اگر در خانه خویشاوندان باشد، آنها میگویند که گناه ندارند. مشکل هم در همین است که در صورت خشونت کارمندان اجتماعی عذاب میکشند و والدان را هم به جوابگری کشیدن نمی‌توانند. муассиси лигаи ҳимояти ҳуқуқи кӯдак Нозгул Турдубекова мегӯяд, фақат бо ҷазо додан масъала ҳал намешавад. ба иловаи боло бурдани масъулият бо волидон кори амалӣ кардан зарур аст. ба онҳо фаҳмондан лозим ки чаро будани сарпараст барои кӯдак зарур аст. Сарпараст намояндаи падар ё модар мешавад ва дар навбати аввал аз ҳуқуқи кӯдак ҳимоят мекунад. аз рӯи қонунҳои амалкунанда ҳоло ҳам дар сурати монда рафтани фарзанд волидон бояд сохторҳои давлатиро дар ин бора огоҳ кунанд, вале бисёр вақт ин талабот нодида гирифта мешавад.